walaloo haadhatoo harmee. Maal jedhee haa eegaluu waa'ee haadhaa kanaa, waa'ee isii haasawuunuu qalbii namaa banaa. Onneessi dhawataa garaan bucbuc jedhaa, waa'ee haadhaa kaafnaan namuutuu ni fedhaa. Waa'ee haadhaa kaafnaan namuutuu ni fedhaa. Haadha jechuun beekii ifaa jireenyaati, barsiiftuu tokkoffaa madrasaa duraati. Jaalalawaan ja'amus isirratti barree, akka isii jaalallii mee eeysa jiraree, akka isii jaalallii mee eeysa jiraree. Harmee too ibsuudhaaf jechaan na hanqataa, jecha sammuu kiyyaatu na duraa qullataa. Waa'een haadhaa kuni bar waan laafaa miti, haati nama hundaa onnee keeysa jirti. Haati nama hundaa onnee keeysa jirti. Harmee ji'a 9 guutuu na baattee rakkattee, kiiloo meeqa guutuu garaatti qabattee, achuma keeysattuu naaf yaaduu jalqabde, nyaataaf dhugaatii koo yoom takkaa naaf dhabde. Ji'a 9 sana waa hedduu hanqattee, hojiidhaas dadhabdee laaffattee boqottee, garaa boodaatti faa ol ka'uu dadhabdee, osoon garaa jiruu hogguu naaf gammaddee. Osoon garaa jiruu hogguu naaf gammaddee. Haadhatoo kan kanarraa hamaa kan na rifachiisu, laalaa ati dhandhamtee kan nama bochisu, isa ati cimiimmattee laalaan garaa si bu'e, osoo guyyaan ifuu kan si dukkanaa'e, osoo guyyaan ifuu kan si dukkanaa'e. Laalaa cimiimmuudhaa yeroonii fi himan, lafee qaama namaa lakkoofsaan 15 akka nama cabseetti kan isaan laalatan, jedhan doktoronni bar yeroo qoratan. Jedhan doktoronni bar yeroo qoratan. Mee yaadaa yaa jamaa laalaa lafee takkaa, isa kana silaa kanuma cabee beekaa. Garuu laalaa isaa dachiin namaan citaa, kanarraa yoo laaltu inni harmeewwanii kun akkam taha laata. Inni harmeewwanii kun akkam taha laata. Ay yaa gudee. Samboodaas hin dhaabdu harmeen hojii siitii, xiqqeenyarraa kaaftee si guddisuuf ceeti. Sa'aa isiin raftu ati lafaa kaata, halkan guutuu teessee